Hello guys, so masih bersama aku lagi dekat Apollo 3000 punya event. Dan sekarang ni aku nak interview Ruden. What up guys? Apollo, we here. First of all lah Deng, aku nak tanya, dah lama event hip hop macam sendu sikit macam ni. Hari ni punya event, kau rasa macam mana vibe dia? Aku rasa okay, ramai ni kalau korang tengok. Even though kita ada berapa packs kan, so mungkin ada yang beli door, but nampak ramai lah. Rajin-rajin lah dengan lagu hip hop. Kena rajin dengar lagu hip hop, support local. Tadi aku tengok engkau ada perform dengan Beehive sikit, featuring dengan Beehive kan. Macam mana kau punya feeling kan, hype gila ke? Okay, I mean like orang still like, you know, the song, hype to it, so best lah. So always best bila aku dengan Beehive. So Deng, engkau baru keluar album Offline, nama dia. So album punya cerita, macam mana dengan album? Album going good. So far aku glad korang dengar. And siapa yang tak dengar lagi boleh pergi dengar Offline, baru keluar 1 hari bulan 1 hari tu. So sekarang dalam proses macam, you know, roll out content, planning for showcase, merchandise. So Deng, dalam album kau, dalam track list tu, ada satu lagu yang kau collab dengan salah satu American punya singer, rapper something macam tu. Dan dia adalah sebenarnya macam one of Travis Barker punya orang, betul? Yeah, co-sign lah sebab aku nak tengok ada few projects dia dengan Travis Barker kan. So macam mana boleh terjadinya benda tu? Basically aku just ada demo. And then that one time aku nampak story dia macam ajak try lah, ajak dia just shoot shot lah, kalau dapat lah. And then like few days lepas tu dia reply, so aku macam okay, jalan terus lah. So adakah nanti planning nak collab dengan Travis Barker? Ya, Travis Barker, jom collab. Nanti aku email. Untuk scene pula, macam kau tengok hari ni kan, kita ada yang female MC, Umul. Macam mana kau rasa sekarang ni dia punya scene punya perkembangan lah basically? Aku rasa okay, female rapper dekat Malaysia ni macam best from Yang Umur. Yang Umur is from Ipoh kan, Islam. So yeah, you know, being a female rapper from a small town is not easy lah. Tapi macam at one time it's matter of time lah. If kau betul-betul nak benda tu, you get it. Macam tadi Yang Umur pun performance okay, best. Kita tengok like macam Akak Ulera gitu kan, like that lah, energy. Sebenarnya aku dengar tadi Yang Umur cakap ni adalah first crowd besar dia tau. Dan dia perform sangat-sangat okey. Betul. So Ruden, kau adalah seorang yang kalau kau rasa kau nak buat, tiba-tiba nak buat pop punk kau buat, kau nak buat lo-fi kau buat. Apa next move kau ni? Tak ada. No next move. Tak adalah. Adalah next move. So for Offline ni maybe showcase, InsyaAllah bulan 4, bulan 5, kita tak tahu lagi lah. But then that's the planning for now lah. Untuk yang after that pun dah ada few barang prepare. Mungkin the next album, EP, single. Tengok mood lu macam mana. Tengok mood man. Rapper kalau tak sidai tak sah. Sidai is real. So Deng, ada sedikit apa-apa nak cakap dekat peminat-peminat kau yang kat luar sana yang belum dengar EP album Offline tu? So korang boleh stream Offline dekat semua streaming platform. So nanti tunggu lah, hopefully ada physical copies untuk korang grab merchandise. Stay tuned for more info. And also follow me at Rudin YSF, TikTok, Instagram, Twitter. So kat situ aku akan bagi korang, you know, konten-konten menarik lah. Follow. So itu saja Belakang Pentas bersama dengan Ruden. HMO TV, dop gila.